Awane ia watu se si le pito lea. Awane ia watu se si le whaitutoa lea. Ale mai ale talo no folo ilo no foa. Kalongo lor whaya o ngā sa. A mai a tatua o ngā sa. Ona e sule i lau whaya o ngā tu i nai lau sene. Ona wha mai ai nai lau tatua o ngā sa male. A ngā whaaloalo. Yep, no mai lo wau la talo a mata tatua o ngā sa. Mātou whaaftaia oe lea tua. Wai, au lau pule tamā. O lau pule fo i leo wa fuai o na mātou toe. O whanga poto i lalo i fore malu o la mātou whale tāpua i nei mātou te whaivi inga ma tāpua i atu ai i a te oe. A la mātou sauni tamā. E a matala mātou wa o ngā saile ni au. Mātou talo whau ula o auna. A la mai eile pe au wala o ngā saile ni tai au. Whau fo i la mātou whalongo. I nei o mātou whalongo i le poto le li ie. Talo tamā tātou ma oe ma hutaina i mātou e lo wanganga pa i. I amataina le a o ngā sā i se ia o ilo na whai win. Mea umare manuia vi ia oe nā tia le whatau wa o le tangata. Lau suafa Yesu Keriso le li whaola wole ma wala au atuai ala langa whanau le atua. Amene. Amen. Praise the Lord. Vi ele tuale nei tai au. Salvatu le suafa manu malo Yesu Keriso le nei tai au. Praise you, Lord. Le suafa lava lea wo mawhai e ona tātou whaatasi mai le nei tai au. Maua lo malosi. Amen. Amen. Tātou te whaalongolongo i le fiongpa ia le atua. Whaatalo whaatu fo i se wo maua mai le nei live. O le upu lava ia le atua e mō tātou. O le tatalo ia whaamanuia le atua ia i le hawa oina foi. Yeah, I may say for praise the Lord. Amen. Before we get into the word, we'll just sing one song. Praise the Lord. Amen. Watala mai le langi le mama. Hallelujah. Pepe se fia fia wa mama lutelele nei fatsina wa fio ma Yesu le tupu le kalesia. Alleluia, Hosanna, alleluia. Mel Peterlunga Pepe se fia fia wa mama lutelele nei fatsina wa fio ma Yesu le tupu le kalesia. Alleluia, Hosanna, Hosanna, alleluia. Mea Peterlunga, alleluia, Hosanna, Hosanna, alleluia. Mea Peterlunga, alleluia, Hosanna, Hosanna, alleluia.
lalo. Praise God. Okay, get yourself settled. Amen. May lau tu pa ia. Ya, whaalongolong wai fo ilia o ina le fiong pa ia le tua. If you have your Bible this morning, whai mai amene. A whai lau tu pa ia ma oe. Alanga mai amene. Amen. Praise the Lord. That's loud enough to confirm that we have Bibles in the house. Amen. Praise the Lord. Ole tusi ole afa peona o ina itatou. Ole tusi lea e peru lo na masa upu e lima. Tusi e peru lo na masa upu e lima. Ia lo na fai upu le sifulu lua ile sifulu malefa. Only 3 verses. Amen. Okay, so I will be teaching langolangoina pele tatou autu ole nei masina power to prevail or ole mana e manu malo ai. Praise the Lord. But this morning, let's just focus on the word of God. Everybody say the word of God. E ile mana e manu malo ai tatou ile faongaina le ole afionga pa ia le atua. Can you say amen with me? Amen. And we believe it. Amen. There is power to prevail when it comes to using the word of God. Praise the Lord. Just hold it there. You know, we will be doing our reading soon. Praise the Lord. So, ile onga tsonu lava ia, or the thing that we center the most as Christians, ile ola fa'aulaina ole tangata e yai le fa'atuatua pe fa'atawaina lo tatou wola fa'atuatua. Amene. So the word of God is nothing pe'afa pe'ele se fa'atuatua. Amen? I mean, the word of God is useless if we don't have faith in it. Amen? Praise the Lord. So power to prevail pole mana e manuma lo ai tatou. Praise the Lord. Ile fa'ongaina le upole atua. We have to have faith. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Now, I want to make everybody understand in the house of God. Ya mafayo na tatou malama ile upule ole prevail. Who can have like one word to explain the meaning of that word? Ile fa'asa mo fa mai ole manu malo ya ai po ole manu malo. Amen. Power to prevail. So who can have one word? Our youth, ya me se fo fa now, or parents this morning. What's your understanding of the meaning of prevail? Le malama? That's all right. So that we are all in line, or we are all in the same boat this morning. Praise the Lord. So prevail, in other words, is to overcome. You know, like if you think of the word manu malo, ya ai pole manu malo, lava lea, ole mana e mafaya e ona e manu malo, ina se mea. Amene. E fa maila fa malo si pole a oina, e fa mamafa mo e ma ole nei tai au. Ole tusi pa ia pole afionga pa ia le tue au maia le mana lea mo itatou. Amen. But we cannot receive this power to prevail if we don't have faith in it. Amen. Tell the person next to you, have faith in the word of God. Thank you, Rina. Praise the Lord. Ya taso mai lo taso tusi fai tau, ya tusi lea e peru lo na masa upu e lima, a olona fai upu e se fulu lua, ile se fulu malefa. Amene. If you have your Psalm 1 Bibles, let's read out in the Psalm 1 Bible first. Taso fai tau fa atasi umamai le suspa ia Psalm 1. Make it slow so that we all read it loud and clear. Amene. Mawala suspa ia Psalm 1 ole e peru le lima lo na fai upu se fulu lua, ile se fulu fafa mai. Amene. Yeah. Wayai seki lo wayai kako. Okay, let's read from verse 12. Ia. Awa fo'i ana fai o tau ma o ao, but what sawai ai au ina toe o ao ina o tau e se tasi mata upu mua mua, o lea fionga lea tua. Wa avea fo'i o tau mai e tusa i aile swa susu. Amen. Keep reading. Awao ila tau uma ua fa susuina ile swa susu. Elea tama mai ila tau ile upu o le amio tonu. Awa o tama mea mea ila tau.
O ila so ua masani ona. Amen. E iloa ai le lelei ma le leanga. Let's just read verse 14 one more time. So if I tell my level for upules fulfa, iya. La so ua masani ona. Iloa. Amen. Praise the Lord. So we're reading the Word of God. Speaking of the level of our maturity. He seems to discern that something is happening within the church or within the people. Amen. The Hebrews. So by now, it's a tau ona tau matutua. Amen. What's a tau ona tau wola o oina pe what's a tau ona tau malama ile upo le atua. But then the writer says, so tano e toe whaamanatu ma toe o oina oe from level 1. Amen. So meaning e se toe au watu ia mea ai e tusa ma leola whaolaina o e yai. Amen. Speaking of how mature we are in the work of God or in the life that we live as Christians. Amen? So, o le tāua la o le au ino i tāua le afionga pa ia le atua. E au mai lava e le upua le atua I lo tangata ia e meise fo ia au le nei tai au. The things that we need the most. Amen? It is speaking or it opens up in verse 12. Fa mai le fai upules fululua. Praise the Lord. Who can read out the English Bible? If we have our English Bible in the house, so let's just translate it. Praise the Lord. Amen. Anyone? Awa foi ana fai o so ma o ao po ua tatau wai ina ua leva. Amen. Meaning they are due to be teachers of the Bible. Wa tatau ona leva ona but the problem was their level of maturity e lefa pe a masa mai ona ai se tangata whaolaina fou I mea ano se itulo. Amen. You don't start from receiving meat. Like you think about it physically. Taso mafau fo I le ola ma le tupua e o le tangata. Mai lava I le pepe e mana omia le swasusu. Amen. And then as you grow older and older, then you receive your meat when you are mature. That is what the Word of God is speaking about. It doesn't speak about age. Amen? Then they are exposed or they hear about God and they finally believe in the Word of God. So masa le mu lava le laso savalinga mai lava ile tulanga le ole pepe se yo o lava ina ia matua. Praise the Lord. Amen. So read out our English Bible if you have it. This is Hebrews chapter 5 and verse 12. Anyone? Amen. Yes. Amen. You know, the writer is saying it. Amen. Wailoa o wa discern el tangata le tusia le afiong pa ia le atua le faafita uli le ia is that we need to start from the bottom. Amen. Ia tatou toe a mata mai lava I se amatanga fo so that we are all understanding how precious and how important it is to apply God's word. Amen. Everybody say God's word. Amen. Because it says this time you ought to be teachers. What's a sao on a vea o to ma'oa'o. Amen. But they are not there yet. Praise the Lord. You know, as I was, doing my research in the Word of God, it's a sala lava mafa'atawa ina lava ilo mafa'ufau le upo le atua. O le winga la utala. Any Christians, amen, we need the Word of God to guide us. So sangata lava. Amen. I don't know what status you're in, but you need the Word of God. Amen. Praise the Lord. So that the kids from a young age can receive it.
Amen. O wafa mai le upo le atua a o a ole tama i tusa mauna ala. E matua i fole tama i titi wa i loa le fisiri le a oina whaia oi. Amen. So we teach our young kids so that when they are old, e makua i loa o ai le atua o ai Yesu, amen. O ai Mose, praise the Lord. So we get to honor the word of God, and there is power in honoring or believing or applying the word of God. Amen. E iai le mana I lo whaatawa ina le upu le atua, no matter what maturity, po le afo I le vaenga o lo iai lo wola whaaola ina. Amen. It's a good practice, or it is very important that we keep applying it. You don't have to straight away be a professional, amen, in the word of God. Professor, praise the Lord. But we have to start somewhere. Amen. Ole winga tonu lava lea ole, the writer said, you know what, by now you should be teachers. But no, we got to start slow. We got to start from one, and then eventually you'll get there. Amen. We got to start from receiving the milk, and then you'll get your meat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And I believe that this is why so many people that come into, the work of God, this is why they struggle. Amen. This is the main reason why they struggle, is because they come and they expect to be there. Amen. But take your time to get to know God. Take your time to ask questions. Take your time to pray. Hallelujah. Don't rush it and think that, praise the Lord. But we rely on the word of God. Everybody say, rely on the word of God. Rely on the word of God. Amen. So the writer is speaking. Praise the Lord. What is that? So it could be from a Sunday school version of ourselves, being, students. So amen. So we start from that level. Hallelujah. So we get it. Do you get it? Do you get where the writer is going? Because we can apply this in our everyday lives. Amen. Us teachers too, we have to take our time and deliver the message with patience. Everybody say patience. Patience. Amen. Because even us, we need that power to prevail, to keep doing what we do as teachers or what we do as Christians. Amen. It's a tau on a amen. You don't only have to be a teacher, to be called a teacher. No, you can just share the word. Scripture from the word of God. You can teach it to your kids. But you are making their ears used to hearing the word of God. Amen. This is something that I grew up with, and I know a lot of us in the house of God, or we know the salamos that our ancestors or our grandparents, amen, when they say the salamo ilotu afiafi, I remember one of my psalms that I started with, and I believe that some of you as well, or Psalms 23, amen. What I mean is that we just hear the parents or our ancestors, our grandparents say the salamo over and over again. At that time, this is very important. Our ears are just used to receiving it. We memorize and we memorize to finally to the point where we get the whole Psalms. It's already in our hearts. Amen. So they have the word. But you see, the problem is, no, we got to start from the bottom. Amen? So that we receive God's word in full. Amen? Because that's how we came to know the word of God. And then now that we are parents, we have to pass it down. Everybody say, pass it down. Pass it down. Amen. Praise the Lord. It's a tawana oina tato we se tasi.
Wow, this is good. Amene. It's a tau o na awa oina i tātou e se tasi. We have to be taught by somebody. Praise the Lord. O le tāua lea o e lea le tamaititi a o ngā susai, te sau lea o ngā susa, ina ia mawhai alo whai a o ngā o na awa oina o i le upu. Amene. O le tāua fo i lea o e le whanau e te whaalongo, ia o a inga, māpopo inga mātua, ina ia mawhai o na. Ona e iloa le upu. Praise the Lord. Amen. So the word of God is something powerful. Praise the Lord. The reason that makes the word of God more powerful is us believing it and applying it. Amen. Praise the Lord. You know, we just opened our youth on Friday. As for and what moves my heart is that when there was a time in our youth, you know, like, what's your favorite scripture and why do you like this verse? Amen. And it wasn't like by force, you have to know. It was just an opportunity for us to see where our youths are at. Amen. In the word of God. And it's amazing, or it's a blessing to see as a youth leader that they are able to at least say one verse and the reason why they stand by it. Amen. Which means that olo whaangaio ina ele whanau ia le lato malama le upo le atua, amen? Meaning we're not just memorizing verses, we're actually living by it. Because one testimony from the youth, one of the youth kids said, is that when I'm down or when I feel like I can't do anything, I fall on this verse. That's power, amen? That's why it's very important for us to understand what the Word of God is saying. Amen. And it's good for you to ask questions when you don't understand. Praise the Lord. This is one thing that they struggle with at school, is that they don't want to ask questions. Amen. You know, most of the kids nowadays, so that they know what's happening or they at least understand. But that's like the Word of God. But you know, our teacher, when you're by yourself and you're seeking the Word of God, amen? You know, when you open your Bible, it's amazing what the Holy Spirit just directs you on, or the Holy Spirit will bless you with the knowledge that you need. Amen? Praise the Lord. Let's just get back to our we are speaking of spiritual maturity. Amen. Amen. Praise the Lord. So we got to take our time as parents. Praise the Lord. Take our time from a young age, because then it makes it easier for them as they grow older. Praise the Lord. Or if you are just tuning in this morning, our book this morning is Hebrews chapter 5, verse 12 to 14. Amen. Praise the Lord. So elua lava ni mea o talanoa ile fa asoa pole o ina le fiong pa ia le atua e mai lava ile pepe ilo matua. Amen. From receiving milk to receiving meat. Amen. Praise the Lord. So ole faata waina lea ole fionga pa ia le atua. Praise the Lord. Ole le lei ole ola o oina le lei ole tamaititi ile fionga pa ia le atua. Praise God. Amen. Mai matua. Never forsake the opportunity to teach God's word. Hallelujah. Even at home, as parents, we have to put in the word of God at our everyday listens. Amen. Praise the Lord. You know, those little things, it build up by the confidence. And there is power in a child's life to prevail from anything they go through in life because of the word that us parents are planting in their lives. Amen. Praise the Lord. You know, we just finished a week ago. Celebrating Samoa. Everybody saying Ngana Samoa.
And, you know, it's such a blessing for us. Tātou ia sa iai le aso leo le whanau, le whaatawa ino le tātou ngangana. O le whesili mo oe le talavou, you know, kids that were participating in this activity, i le tātou pulenga fo'i. What made you do what you did? Amen? Why were you into doing the whole Samoan language? Like, be honest. Be honest. So to Atuleva Noa Lenei Taiao, to the kids that are here that participated. Amen? So why did you participate in the Samoan Language Week? It could be, Joshua, you didn't participate. Amen. To the youth, kako kalavou yanga, you know, whatever it is that you did, po se siva, po se sulakonga, o le launga. So the question for you is, why did you participate in the Samoan Language Week? Le whaatawa ina. Why? Be honest. Don't be scary. Amen. Anyone? The answers? Why did you participate in the Samoan Language Week activity that we did? Yeah, you didn't. Anyone that did a launga or something, you can be honest to the point where you say, oh, my mom and dad told me to do it. But be honest, like I want to hear what was in your heart. What was it? Mona, why did you do what you did? Because Johnson told, that's honesty. Amen? Anyone else? Anyone else? Te tala noa mai. Ako le kalangoa mai ai wha'u me alka ko Sunday school. Praise the Lord. Kalangoa mai, even the little ones. Maybe not the pulenga activity, but what you did at school. Why did you do what you did at school? Because I know even the schools, like, you know, we celebrated Samoan Language Week, le tatou ngangana. So atu leva nole inisio whanau. Why did you do what you did? Was it because everybody else was doing it? Thank you, Joshua. Anyone? Aima? To better understand his culture or our culture. Amen. That's a good one. Anyone else? Same? You can say same. Yeah, my se pati mo le atua le nei tai au se kalangua mai. Don't be scary. Amen. Don't be scared. Amen. Praise the Lord. So there's no right or wrong answer. I just want to see what was in your heart before you actually took the challenge. No manao lava ina ia mawhai o na talanoa mai le whanau po le afo ise mea na iaio latou loto. Ai le I whaatino ina le tatou activity lea. Amen. So yeah, because it's, you know, they want to understand our culture, or because our parents or our leaders told us to do it. Amen. But it's funny because underneath all that, it's because you were obedient to do it. Amen. Because o ngai ke whaalongo ma e uskai, e ke alua ye whaile launga pe whaatinoina le siva. Whether it's from school, the teachers told you to do it because they're all celebrating Samoan. So you had the attitude of what? Usitai whaalongo ma. Usitai. Praise the Lord. And all that is from what? The word of God. Amen. So you see how it goes up to the point where you just do it because your mom and dad say so. Amen. Praise the Lord. Praise God. You know, the word of God is so powerful because it is able to teach us. I have a verse this morning, Ole Lua Timothy, chapter 3, and verse 16 and 17. It says, Ole tusi pa ia, o tusi pa ia umalava e mailianganga ole tuaia, ea o ngā fo ia, ea o ai, ea o iai, whaatonu ai, whaapoto ai fo I le amio tonu. Praise the Lord. All scripture is given by inspirations of God, and it is profitable for doctrine, teaching, reproof, and correction, instruction
and righteousness. Amen. O le ngale o le upo le atua ina ia mawhaio na o ina i tātou. Praise God. A whai fo i o lo fia maua le poto e mawhaio na wha apoto ai oe le tamaititi a o ina. Praise the Lord. Amen. And now we are into the last part. Verse 14. Praise the Lord. Now we receive the word of God as meat. And you know the blessings or the power in being mature in the word of God. Fa mai e te loa ai, ma e langona ina ai lea, lelelei male, lelelei male leanga. Amene. When you are mature enough in the word of God, po lea lava le taimi e launga ina ma o ina tuele upo le atua, you are firm or strong enough to receive it. Amen. E te le to e itango fie pe ala unga atu pe a oa atu mama, dad, oe ai e ika a. Amen. But you are now mature enough to receive it. Praise the Lord. Ona e lo ai lea o le lei maleleanga, and it really encourages us with our walk with God. Amen. Ona le upulava le atua, it is a joy for us to know God's word. Ole malosi fo ile ole kerisiano o lona iloa malona ola ile upu le atua. Amen. Not saying that we have to be perfect in the word of God, but, you know, honor the word of God. Ia whaatawa ina I tātou mātua le upu le atua e awa o ina le ile whanau. Praise the Lord. Amen. The blessing in the word of God as well is that it can overcome whatever challenges you're going through in life. Amen. If you stand on a word from God or a promise from God, amen. Let's take, for example, this verse. You know, God says that you are never forsaken. God does not forget about you, and you are never alone. Amen. You know, stand on that alone and know that polea lava se mea e afaina ai lau savalinga le neolanga. Ole upu lava lea e taiyalai oi. This is the word that's going to give you the strength to overcome, to prevail. Amen. To manumalo ia manumalo ai lo tangata polea lava le faapita uli faapeo na e savalia. Praise the Lord. Amen. Mai se pati mole atua le nei taiao. Praise God. So that is our sharing. Still highlighting our topic, power to, yes, Fasamoa, mana. Okay, let's say that again in English. Power to, mana e, manumalo e manumalo ai. Mana e manumalo ai. Amen. Praise the Lord. But this morning, I wanted to highlight how good it is to receive God's word, no matter how mature we are. Po le pepe, po toddler, amen, to crawling, to walking, to now mature, amen, adult. We have to honor the word of God, and we have to receive it. Amen. Praise the Lord. Does anybody have any testimony that they want to share about the word of God and how good the word of God is to them? Give you opportunities to testify. To atu le nei avanoa e te talanoa mai ai le tāua la fiongpa ia le atua. Praise God. Amen. Te awatu te momoe mai o le whaika kua ongosa. Anyone? No? Yeah, mas se pase vi ia le atua. Praise God. We must have a testimony somewhere about using the word of God. Amen. But you know how we had that Easter break with Bishop, and I know that somebody's heart was blessed by a message from that. Amen. Le fatawaina poletoya o oina le fatuatua, praise God, and we all received something good from that. But then, let alone, just last week, I believe somebody received something good from the word of God. Amen. Say, always say, Fefe, do not be scared to testify, to say what it is that you believe in, because let me tell you this. As you testify, or any victory that you gain from the word of God, or from having faith in God alone,
it's not just the Christians or your families or your loved ones that's listening. Olo fa'alongolongo fo ile ti Apollo, amen? Because the devil, hears this and flees. So we must testify. We must give God that praise and say, you know what, my God did it for me. Even though I was down, my God gave me the strength to prevail. Amen? Praise the Lord. Ya mai se pasevi ia ile tuale nei taiao. Praise God. Tu ina tule nei vandoa pe ise fisili. Ale ise fisili. Yeah, then this is our Sunday school. Yeah. Anyone have a question this morning? Oh, yeah. Amene viele tu nei taiao. Amele mai sopa tu batina le upoletu. Watato malilili ya mafa. I just want to share something. I was being so blessed. Ile Easter camp in fight, but Bena I know that everyone Lena na faalongolongo le taimi na faasoa ile tamale ainga about an incident that we almost got into an accident. But another incident again happened and it almost burned our house. If I pela lo fam talanga, le tai au na tai vi inga ile tina fa leanga. And she shared something about Psalms. I forgot the book, but it says we are protected by the wings of God. Mai pui pui ai tatou I a au le tua. And it reminded me ole tusilea yopu lona ta upu mua mua. Alona fa upu, I think verse 10. Fa mai leana lua tole ti Apollo ile tua. Le fa ya kwa nga fa oso so nga ile tua Mga ai lau ka mo Job, have you seen Job? He's been so faithful to you. If I mai lo le tua pule a oi everything pule oi po au me fa ya Job, but kasi ale me awange e ka ngoi awane e tango ilona ola awane e tango ilona nganga. And this is ole tala le alti Apollo na fa ile tua. That really confirms the protection ale tua ya tatou. He said, have you not placed a hedge on every side around him? Famay ole pusa. Aming ele pusa e fai tu itu tasi lua tolu fa o tasi lua tolu fa tu famay kava atoa ya yopu. That's why ele mfaino o ai ele ti Apollo so ole winga la fa matalanga le nei taiao. Ele taimi tonua le e mai ele tamale ainga. Le vana te amai tu al fale mai. Ai fai le ma fale ainga. Taiao la va vea la sa. So e pena o wapi o na ia fa mo mo el tele o mea. But that weekend it was just me. Al mama fa yo ulu have okay doinga everyone saw the ulu, that biggest ulu. So I had to take it all by myself. So from Friday, manava ta penat fale inga aso to unai fa taul fale inga uman fa taul fale inga. I had to take my shift from 12:30 to 8:30. So after that, fa awal fale inga mole tayo sa. You know what happened? It was our last cake that we baked. I will matua ilangona le lava, honestly. So olo no kanga seki le alarm le telephone ai tu le keke ton ole onga awa moi ala tamal ainga o no fo tu lunga le no fo wa pesa kwa ma ngai ya go fo le ile so o sa fa ya tu wa seki le alarm. I didn't even hear the alarm, to be honest. Wai mo le lava le la ngonga le alarm but ole keke has to be baked 30 minutes. I ko sa masalo penga le 5 minutos no sa fa ai. I offload my TV. Didn't even wo ke ia inga. Papel le ka kangi le alarm. I didn't even hear anything. Wa te ale 5 le vaviao. But this was from 2 a.m. in the morning.
Ke loa ke laku le o ngau. Ua makua I mua le keke. It was completely burnt. And the oven, it was already turned off. You know that time? Nganga ngofu ai lungo vai lele whamai kua, komu, malua. So I came back, I sat back on the chair. We came that morning. E se au langona a. At the same time, I felt guilty, but I felt so like, wow. Wow. That's why it's very important to pray over your family. Everywhere you go, whatever you do, o fele me iai tangata lo ainga, o fele me te iai, you have to pray before you leave the house. Ai te le ialu I launga luenga, o le aonga, pray for blood covering over your family. Te loe ona whanofo ma over ava ai, le te leo whalawe lave, te leo whale mu. But that morning, it reminded me of that Job 1 verse 10. Whamai e tuu oe, tuu wau, e le atua I te tauno le pusa tio ata lea, o le whai longa lea, o le toto o le tamai mamoi. E sausau I nai oe, sausau I nai au. Manue e sefe mai lunga le awala. Ai a whaina manue pe te uwhalonga tua mulwhai. Pole le nganga whawhatai, o no le mana o le toto Yesu Keriso. Ai kero e ngokango a seki le timer. O le onga musa I longa e pe le timer whatoa pe. So I turned the timer all the way up, I think 360. Ai ngal tolus full minute le e tau le keki, but I woke up. Pe le onga o mu le keki. Whawhetai le tua, o lo o maua pe le ola. So, whamana tua ile anga le leo le tua, malona lo whatu no mo I tātou. And I just want to acknowledge le te talo o tātou mātua whaleanganga. And even le tātou e kalesia. So, children, before you leave the house, before you sleep, just remind yourself, pray for protection over you. Claim that blood covering over you. Because the Bible says it, mai ona ao, ona, his wings can cover you wherever you go. So whamalosi le nei tai au, whamalosi fo isi tātou e kalesia, tātou whaalongolongo fo I manu maloa iai. Sometimes we have that feeling we can't do it. We won't be able to make it. But if I may overcome it, being an overcomer. Anga leile atua le nei tai au. Thank you. Praise the Lord. Mai se pasi e viele atua molana upu. Amen. Whaftai ele atua for the testimony. Amen. Tai atu fo ilwhare tua ia ofu mole mau matango fia o le lei ma le wha maoni o le atua. Praise God. Ia tari tonu o wa malamalama o matato le tatua o ngā sa. But there is power to prevail using the word of God. Amen. I want to close or finish my Sunday school with a testimony that I have. Praise God. Amen. I believe that this testimony will bless you as well and give you the knowledge that you need this morning. Even more fatawaina o le afiong pa ia le atua o le tusi lea salamo I vatasi pe fo I ona o ina le tamau le fale o sunga le fafea ngainga. Psalm 91 is something that we stood on as a family. Psalm 91, Pole Salamo le ivatasi, it is a prayer of protection. Amen. And there was a season or a time of year, this was the year 2020. Amen. 2020 was when COVID hit. Amen. So my testimony is that we stood on this psalm for protection, hallelujah, for our family because we didn't take the COVID vaccine. It's not that we encourage people not to get it done, but we just didn't want to take it. But the law back then, there was so much pressure in us, getting it done and being vaccinated. If you don't get the vaccine, you're not going to be protected. If you don't get the vaccine, you're not going to have a job anymore. Like we were just at the edge, and I said, you know what? There is power in the word of God. Good enough, powerful enough to protect our family.
So the testimony goes like this. Koe kiki lava, you know, le tamale aina, he was working at the time. He was nearly fired from work. He got how many warnings? Get your vaccine. Get your vaccine. Pe lava se mea tau loto fo inga lea. Every time he goes to work, straight away the manager would, you know, appoint him to the boss. You know, if you don't get vaccinated, de la fire oe. All of that pressure was onto us. But we stood by Psalm 91, and there is power in that because now it's 2025. And we are still protected. Amen. I mean, you probably have a different story on how God protected you, but there is so much power in standing on the word of God. Amen. Olo malo silea pole mafai lea ona e manu malo iso se mea is when you are able to stand firm and say, you know what? God's promises over my life will carry me. Amen. Praise God. Because there are times, yes, we can lean on somebody for help. But when you are out of options, the word of God is there. That's all my tua. Telelawa taimi, we push our kids to go and get the knowledge. Amen. Aoleola o ino le tamai titi. E amata mai lava le tuspaya. Praise God. Us parents, we have to use the word of God because we don't know it all, but God does. Amen. It is a blessing that we have this word. Ole manuia ia ole tangata e ola fa'alangulango le upu ole atua. Talitonu, I believe that you are sitting in this house and you have testified of this power. Amen. Because this is what gives you that victory. You know, when they speak about their testimonies, you know, people's voices told them they can't do it. But because they leaned on God and stood by God's word, they were able to be protected. Praise God. God will stand by his word. Amen. See the promises of God over you and I. Amen. It will come into being. Amen. If God says you are fearfully and wonderfully made, what does that mean? Yes, you are. Amen. Is when they just don't believe it, or is when they forsake the word of God. So encouragement praise God. And we encourage the Psalm 1 Bible because our kids are now struggling in this country with the language. Amen. But malama ole tamaititi ile faasa moa. Amen. Mai se pati mole atuale nei taiao. Praise the Lord. See, this is the power in the word of God. And I remember them struggling to say the words. Amen. I remember they struggle so much, but we try to get it into them. Write it down. Praise God. And now memorize. But the heart that we have is that they are able to believe in what they're saying. Amen. Is that us parents, if you are doing it, praise God. If you are lacking it, be encouraged to keep doing and keep teaching our kids by the word of God. Amen. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Use this time for you to go and find your teacher. For my class, just give it to Ofu. But we'll just sing one song and then you give your singer to your teacher. We have tomorrow, Sunday school tomorrow night. You can bring your singer tomorrow night. Amen. Well, we give you a chance to do that.
Pepe se fia fia wa mama lutelele nei fatusina wa fio ma Yesu le tupu le kalesia Alleluia Osana Alleluia El pitolunga Pepe se fia fia wa mama lutelene nei fatusina wa fio ma Yesu le tupu le kalesia Alleluia Osana Alleluia El pitolunga Alleluia Osana Alleluia El pitolunga Alleluia Osana Alleluia El pitolunga. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. But yeah, you know, let's start singing the night out. Yeah, let's start praise the Lord. Hallelujah. Tamama to ina to ilumala feel the singing for the taulanga lau aunga sale night out. Let's talo ya ifa manuel fa now le la so foai. Praise God. Yeah. Ya ifo ilo ngang pa iya ya o ina pe ila to ile tawa le foai ya wale ngalwenga lau feel. Fa manuel mai foi ile night out le fa umaina foi ile mato aunga sa. O le tatalo lava tama ia ngalue ina lo mana I loto lau whanau ia mato whaatawa ina ma mato talitonu bea tama I lau upu o le taule ala tulo swafa Yesu and everyone says Amen. Amen. They praise God.
A veces pat viele tua. Moli faftei tele, sunga faltua moli tatu aunga sanita yau. Pawale. Pasi silanga, pa mole halo mafanau, tau sangaina le pa iyo matua. Ele polo ia le tofa. Ai whaavanoa mai alo mafanau taiau. Taiau li tu lai fitu le fiafi le whaia ila aunga sai tonu nei. Tātou whale tā puat. Iaso ngā fua o vai iaso taitas. Ile fitu le fiafi anga ile awhanwalu. Tā mole. Ai nā se talu sanga ma le loto maolalo. Tā mole alo mawhanau. O le aso sā. Nā matu le whasil silanga. O le aso sāia o ina ile tātou sene. O le mafu anga ina ia mailunga i le sunga tai tangata le tai ia le tātou anga sā sunga whatua po le whawhering. E talo whapa ia mwhamanuia le tātou fua. A le aso ngafua. O le aso nana tātou mta upu lava tātou toe o le whale. A mole. E au le aso sā tātou fua. Po tātou sene. Ia wame whai tono tātou a onga sā. Ke loa pauleo le whasisilanga. Ia anga le mai le atua e tāpua inga le nei aso. Whamanuia le atua. Amen. Amen. Vai pensando a Jehová, leo tele lava, ova venga ia faia. Talili le sami, patlima batafe, langa fantasia mamaunga, male fia, ilunga oleva, alanga ya Jehová, Langi uma, vai pensando a Jehová, Deus ele lava, ova venga ia faia. Talili le sami, patlima vai tafe, langa fantasia mamaunga, male fia, iluma Via le atulala, palazzo pepese ileli, ele mama e olona lofa, olana mitonu, fababau. Oh my sail tato, abatuleta la vinga. Tato, oli pepese, male fia. Alalanga fia le atulala, malazzo pepese ileli, ele mama e olona lofa, alana mitonu, bababau.
tatou Lona ngalelei Lameina tatou Lona fama oni Siumia tatou Lona ngalelei Lameina tatou Hallelujah. Hallelujah. Lona fama oni Siumia tatou Lona ngalelei Lameina tatou Oh my Savior tatou Abatule talanga omiga Ua tatou Oli pepese Male fifia Haralanga fifia le atulau Malato pepese ileli Ele mamae olona lofa Olana mitonu Baba bau Abene Abene Hallelujah. Hallelujah. Abele bato e sau sau langa pati na fatele sau pati le neta yao. Hallelujah. Praise God. Ia fifi ala vai tau fatalo fatu. Ele swafa manu malo tato li fa ole Yesu Kiriso. Hallelujah. Ele tamal fale, tinal fale po tato mato fale anganga. Me se fo ele lava loa se tato ikalesia. Ila tau fo mafuta mai lunga le penga ta fa ilangi. Ia po mata mai tato live. We welcome you all. We greet you all. Amen. We handshake you Praise all you, Jesus. in the mighty name of Jesus. Amen. Yes, Lord. Turn to your neighbor and say, ele leile tua. Fa'aleo tele ele leile tua. Hallelujah. Viele tua ta pena lo loto. Ole watu lau taulanga vi inga le netai au. I just want to read some verses to start off here. Let's praise and worship in the netai au. Tapina pena ane to low lava. Fai taule langona maile leo. Haven't been recovered yet, but God is good. Amen. Hallelujah. We are great overcomers, as we have heard. Praise God. Ia ele tatou wa'angasa le netai au. Amen. Yes, Avea oe Lord. matangata manu malo. Hallelujah. Ele ngata na manu malo. Ai whai mai manu malo wa ia. Amen. Lona Hallelujah. winga. Fa'a wawai bea lau manu malo. Praise you, Jesus. So turn to your neighbor again and smile and say, you are so beautiful. You were fearfully and wonderfully created in the image of Letua. Hallelujah. Hallelujah. So before we sing this other song, I just want to read this. My Levitico no fai pasulu sutolu. Tapena pena ilo loto a. Fa'ate ani si ngau sa fa'ate ya o ani mea na te tupu ile nava yaso. Lea ua ile fale o lea tua. So Amen. le policy pe ile mau e masani ana fai e le fale fainga luenga a. A e sau mau fa'afitau le malifale. Leave it outside. Amen. Leave it outside. Don't bring it inside. Because it will ruin your day. So I just want to encourage you. So whatever that happened previously, if it just happened like 5 minutes ago, just leave it outside. Amen. Ole afi fo I lunga ole fata fai taulanga e mu pea lava ia. Amen. Awane I mate lava ia e faa mu ai fo I le fai taulanga o fafie I lea tai au ma lea tai au na te teo wai le taulanga mu na te susunu I nai fo I ngao ole taulanga faa fetai.
So mark this word for my susunui nai taulanga mu. Susunui nai fo inga o ole taulanga whaafitai. Man fai pasuma tol fai mai. Ia mu pea lava lea afi. I lunga o le whata whai taulanga aua ne I mate lava ia. Amen. In English it says, the fire on the altar shall be kept burning. Amen. Every morning the priest is to add wood and the fire shall be kept burning on the altar continuously. Amen. It shall not go out. It Amen. shall not Praise the Lord. go out. Hallelujah. If I feel on a relate to the nei fasifoitau, I know only to see the nei, it specifically talks about offerings, Praise you, Jesus. sacrifices. But ole me o mai ia foi pune amatai le Amen. nei tai au fa malo si ia tatou fa mai. The fire on the altar should keep on burning. For my Amen. on the Hallelujah. altar be kept burning. For my every priest, this is their responsibility every morning, is to add wood on the altar in the ia fa'awau pea o na mule afi. Amen. Fa mai na ia lea o le mua Peteru, ma tau pai lua fai pai fa mai. We are royal priesthood, Praise God. holy nation, Yes. for my great possessions. O ai la le royal priesthood le tala no ai le upo le atua le nei tai au. O oi wa. Amen. Praise And you. this altar, it talks about you Hallelujah. and my heart. Hallelujah. Fa'afefea la ona fa'awawina ona burn. Amen. Fa'afefea ona fa'awina le afine. The fire in here o lo'o fa'asingo I le anganga paia. Hallelujah. So while we're preparing ourselves this morning, church, alofa tu noa manirewa to la'i mai le nei tai au. Ka mai fa'awau. Faya, it is our responsibility e fa'awau pea ona mu le taulanga lea. I lunga le Amen. fata fai taulanga. Awana I mate. Ka mai awana I mate. Wai once I mate ai, e toe alu fo ile taimi, o toe tau fa'amumu. Ai le mawhailana ngai oi, mai le nganga le tua. Pe a le tu lai oi, le tu lai au. E whai le ngā luenga le nei. So why don't you stand up? Usu atu le pesa le nei. Ma whawhau le loto ai lo loto le nei tai au. Whaate ani mea whaafita auli, whaafati ata mai. Wafo ini lui tau le o langa. Just free yourself. Welcome the Holy Spirit and ask Him to bless to set you free. Fe mai mea iai le ngango le atua e iai le sao so. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Te for atu, te for atu, atu ilo mamalu, sisi olima, sisi olima, iyo winga, utita utau, teta utau, atu ilo mamalu, ia lalanga, ia lalanga, hallelujah, sana, oti atu, tei for atu, Yes, Lord. atu ilo mamalu, Hallelujah, Jesus. tei for atu, tei for atu, atu ilo mamalu, What's the ilo winga? tei for atu, Hallelujah. tei for atu, atu ilo mamalu. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Pale what's the ilo winga? Away se sutu. Ia la ngona lo leo. Ia la ngona lo leo. Ia la ngona lo winga le nei tayao. I lumo le tua. We give you all the Hallelujah, glory. Jesus. We give you all the praise. His word says, keep this fire burning. So keep it burning, church. Keep it burning, church. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mato ai whakataya oe. Mato wi ia oe lo mato tua. O mato o mai mato wifo. Ma mato pulelo. So o te tuli mato lo tiuma oe lo mato tua. A wai si oe. O le atua oe. O oe. O mato o le nuku na e whangaina. O i mato o lau na kuma oe. Mato o mai mato wi ia la o pia o mato tua. Of everything. O mea umana e whaia mo i mato wi ia oe lo mato tama. Pa'awhetai lau leo leonga. Pa'awhetai lau tau singa. Pa'awhetai lau pui puinga lo mato mola lo mato. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Pa'awhetai o oe o le atua whamalo lo. E ui la vaina. Lo tia fo i le kola ngai ma i o le tino lo mato tama. I to tono se mato e kalesia. But thank you so much, Lord. Because you are our healer. Whaafetai e teimi le ini mea o mātou lima. O oe o iova i rai, o oe te au maia, o oe te sapalai. Teimi e leiso mātou file e hu, teimi e vevesi ai, la mātou fo launga lo mātou atua. You are Jehovah Shalom. O oe lo mātou file e hu. You are our peace. Vi ia oe lo mātou tama. O mātou o mai e lo mātou atua. O fuatu o mātou loto mātou hape atu. Ia vi ia oe, ia vi ia oe, ia vi ia oe ia wa. Hallelujah, Lord. We pray Psalms 86, Lord. Teach us your way, that we may rely on your faithfulness, Lord. Give us an undivided heart, so that we may fear your name. So that whenever we come to worship you, we have that fear in our hearts. We have that heart of thanksgiving. Ability to glorify your name, because for great is your love towards us. You have delivered us from the depths, from the realms of the dead. We just want to praise you. We just want to glorify your name with all our hearts. Hallelujah.
Oh, I say, Wailoa, lo finanga, lo leali. Oh, I say, Wapule, Fatasi maoe. Na efoa imai, na efaya mea uma, oiole uma. Ia vi, ia oes. Efa avavau. Oh, I say, Wailoa, Pese mai lo loto. lo finaga, lo leali. Pese mai mano loto ato ele nei tai au. Oh, I say, Wapule, Fatasi maoi. Na efoa imai, na efaya mea uma, oiole uma. Ia vi, ia oe. Efa avava. Ia oe no matau tua. Oh, te vivia te oe, awana e whaia. E matau tia. Ofo matau loto, e ofo matau loto tau. Ofo te Yes, Lord. ai. E ofo ia oe. Hallelujah, hallelujah, Lord. O mea umana e whai, o mea mamana ia. O iloa, o iloa. Hallelujah, hallelujah. Olo tino atoa, lo ola atoa moe. Ole taulanga ola, Bahia, Malia I oluma. Liliuina loloto, ilau finanga lo, lau atua. O mea walelei, male atoa. O te vivia te oe, awana e whaia. Tau tia oe lo matau tua. Tau tia oe lo matau tua. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. For you are mighty. You are mighty. You are holy to be praised. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. O mea umana e whai, o mea mamana ia. Hallelujah. Hallelujah, Lord. O iloa. Yes, Lord. Yes, Lord.
this song to him. Pese atu ia te ia. Pese ia i se pese fou i le nei aso. Hallelujah, Lord. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Vi ia oelo mātou tama. Hallelujah, Lord. Tama mātou I loa lau le lei. Mātou vaaia o mātou moli mawinga. Le ngata au whaamanuianga, but so is your protection over our lives, Lord God. Praise you, Yes, Lord. Jesus. Tele taimi e tau mawhai e le fili e la matia lo mātou wola lo mātou tau. Praise you, Lord. But thank you so much, Lord. Hallelujah. Thank you for confirming this blood covering. Yes, That Lord. it is witnessed, that it is also promised in your word that you have given us this hedge. You have placed us in this hedge so that we can be protected. Yes, Lord. And it is the main purpose why you protected us, so that we can continue to praise you. We can continue Praise to you, Lord. glorify your name in Hallelujah. everything we do, wherever Yes, we Lord. go, wherever we are. Hallelujah. Tama whaamanatu pēr ia I mātou lo matautia. Ina ia fo'i ia te oele vi inga. Hallelujah. Praise you. It is our desire, Lord. May it be our desire every day, every time, every minute, every second of our lives. May it be this desire that keeps on burning to glorify your name. Hallelujah. Hallelujah, Lord.
breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Hallelujah. Hallelujah. Ia oe. Ia oe lo mātou sua. Masua i sau taulanga pasi. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Father. Tamai tele mea. E tele mano anoa. I mea lema whaiuna whaamatala talaina. But today, Lord, while we're standing before your presence, thank you so much, Holy Spirit. Thank you so much for your anointing. Thank you for your blessings. Thank you for filling that void in our hearts. We just want to glorify your name, Lord. Thank you, Lord. As Psalms 93 says, the Lord reigns. He is clothed with majesty. The Lord is clothed. He has girded himself with strength. Surely the world is established so that it cannot be moved. Your throne, Lord, is established from of old. You are from everlasting. Olo o whai over matupu. Olo o whai over matupu. E ofu oe ile mamalu lo matautua. E ofu oe ile malosi. E whaatu mawina fo ile lalulangi ele whangaitia. E tu maulo no fo alii. Talu anamua. Talu lava maile vavau. O oe Yehova. E tu mau oe whavavau. O lo no fo alii. E au ngā tupu la ngā lava lea. While we're going to sing this last song, but I just want to remind again, it says, you reign, Lord, forevermore. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
Thank you so much, Lord. Sing it again, sing it again. No one can come against you. Hallelujah. Thank you, Father. Glorify your name, Hallelujah. Jesus. We give all the honor to us. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise you. We worship you, It's Lord. one way. It lets me away. You reign, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Father, he who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. We will say to you, Lord, you are our refuge, Hallelujah. our fortress, Yes, Lord. our God, Praise in you, whom we trust. Amen. For you have delivered us Hallelujah. from the snare of the fowler, Yes, Lord. and from the deadly pestilence. Thank you, Lord. You have covered us under your wings, Hallelujah. and we believe we will continue to find refuge Yes. in your faithfulness. Your faithfulness will be our shield.
and our buckler. Yes, Lord. We will not fear the terror of the night, Hallelujah. nor the arrow that flies by day. Tama o talatalaina nei, po o ngangana nei o mātou loto ile nei tula. Nothing, no words, not even thank you, can even explain how grateful we are. Hallelujah. You have done everything, Lord, despite of our shortcomings, despite of our weaknesses, despite how many times that we failed you, Lord. But you have never failed us. Hallelujah. You have gone beyond. You always go before us, Yes, Lord. behind us, Hallelujah. above us, Praise and Lord. below us. Yes, Lord. Therefore, Lord, we come this afternoon Yes, Lord. just a piece, a part of something that we can offer as thanksgiving Yes, to Lord. you. To let you know, Lord, that we are beyond grateful Yes, for Lord. everything that you have done. Hallelujah. Thank you so much for your anointing this morning. Thank you so much for filling our hearts. Continue to fill us, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Mato fape atu lo mato watua tutu fatasi lau ekalesia le lofa tu noa manurewa mato fape atu tama ia vi ia oe Yes. ia Yes, vi Lord. ia oe Hallelujah. ia vi ia oe le tuo Praise you, Israel Lord. Amen. ia fo ia te oe le whamanu le whaanetanga tu mau ia te oe le pule o le mamalu o le manalo mātou tama. Yes, Lord. Nei se ia o i le whaavava. Hallelujah. Tu mau le whaatau wa ai o mātou loto. Yes, Lord. Mea umalo mātou tama. Praise you, Lord. Ia tangia oe, ia ali ali oe, ia Hallelujah. mua mua oe, Praise you, ia Lord. i loa ina oe. Amen. I mea uma mātou te whaia. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Lau pule lea lea tua. Yes, Lord. Mātou whape atu. Ala langa whaatasi le whanau le atua. Amen. Amen. Pato e sau pati pati le nei tula. Hallelujah. Thank you, Lord. Ma lo le takuai. Amen. Ma lo le tau. Hallelujah. Ma lo le whaivi inga. Praise you, Lord. Another round of applause for the team. Tau vi inga ma the team. Thank you so much for the preparations. Vi ia le atua ia o mea uma tātou te whaia. E le mo sa tātou vi inga. Ai Hallelujah. mole vi inga o le atua. Amen. Ia, alala mai lalo, se e atu, ala au atu ma le whaaloalo, ia i le sungaliti a kono ia saute, ia o ia leo le a take part i le tātou taulanga. Ia, fia lo loto malanga langa ane, ia lau taulanga, po lau sifuluai, ia tili whaafo e le vi inga i le atua. Hallelujah. Testing 1, 2. Elelele atua. Taimi malava. Taimi malava. Elelele atua. Yo e moni. Amen. Morning. Yo, why? Why? Every day is blessings. Hallelujah. Yes. Tala for the time. Awe man, namale e a fo o the Amen. blessings. Amen. Amen. E sila sila mai ate au le lei, o sila sila tui ate au. Ole fa manu yanga o le atua. Amen. Amen. Hallelujah. Well, time day, yeah. We're going to return him a favor. Tato whaia se mea le lei mo le atua ona fa manu yanga. Amen. Tato te le yo atu le vai, ngau te whia whaitau ina se mau mai le whionga pa ia le atua. Mau mai le Hallelujah. whata oto e tolu. Whata oto atoa, ia le rafa i kau hunga le iwa masifuru. Amen. Amen. Mai upo le whai upo iwa ma le sifuru. Ia e awa, ia Yehova i lau oa. Ma le wha polo ia o au mea uma e tutupu.
on you. Amen. Ona tutum wai lea o fale saito. Ile mau e feo sofi fo iau tu nga waina. Ile waina fo. Amen. That's incredible, eh? Tembira ndei o lea. Amen. Fai upa iwa kumia e hava ilo war. Amen. E hava ia Yehova ilo war. Hallelujah. Ole simbele le tau fi tato fa manu yanga. O oe lava ele avela u sene male. Ava ia Yehova. Praise the Olo Lord. avela u la fonga malau se fulua. Olo fa lo lua. That's the other way we stop the blessings. Olo fa lo lua le avela lo la fonga. Olo fulua. Olo tai ala ndei. Ia e ava ia Yehova malau oa. Hallelujah. Other way blessing. E ava ile tu ina atu o lau la fonga malau se fulua ile atua. Amen. So kumele is se fulu e tu tumwa ile au falisaito. Si pe lua se fulu sene ai ave malau loto atua. Amen. Kia la kule fare mo kwa kumbo lau fale ile fala. Amen. E fa tu tumwa ile atua mea ua ngawina. Amen. Amen. E feo sofi foi tu ngawina ile wina fo. Ah, la fonga ile lo los fulu. Lo los fulu senge kaya mo lo los fulu. Yeah, then Amen. add on. Yeah. Ai tu ina tu le au ta mesta to pese. Amen. Ula oina ta to sene. Sami patima vaitafe lama fantasia mamauna male fia iluma Yehova Yehova lalagi uma fai pesenga ya Yehova leo tele lava uma venga ia faya Sami patulima vaitafe langa fantasia mamaunga malefia fia iluma Yehova Oh my Senhor tato agatuleta langa vinga Uatato uarioli pepese malefia fia Fiare sulla palazzo pepe seileli eleva vai olona lofa lana mio telu fava vau amene lo melo au si fa madia tatu Tualo mato tamale ne tau leslia vai na tau ole taulanga lo inga lo fa na lo mato tamale Praise the Lord. talo le ne tau lo mato tamale e fa madia taulanga mas lo lo fa na le tau fa madia tamale so mato ai nga kalesia Amen. Maunga iti lo mato tamale lo tuso so mato madia talo lo mato tamale fa madia mai lo mato maftanga le ne tau Hallelujah. Praise you, Lord. Amen. So that's so what's in the viela to ne tai out. So e pati mai. Pa mai o le mea ia ile nganga o le atua e ia sa o le tonga a. Wa leva nga kauka ko sa o lo kusoli. Amen. Hallelujah. Amen. You know
when you say something, we've heard it so many times, huh? Amen. But when he said it this morning, like he declared it. He said it Amen. with conviction. So Amen. when you praise and worship, when you paki, so give it conviction. Yes, Say it. Lord. Amen. Declare. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Olewa tata wa mai. Sorry, excuse me. Of tissue. This is one of the most important, very important part of our service. Awane imutale le mafuta tolo wanganga ile atua le neita yao. Amen. Hallelujah. But ameta to tele tu la imaye neita yao. E avele tato faalo alo ile upo le atua. Amen. Le la se atu le la ngaino le pole faso ino le fiong pa le atua. Amen. O mana tua le faso ale tato tina fale nganga le neita yao. She said, Hallelujah. faso ile Timothy le o afionga pa ia le atua e a ngaia e a oa oai a oa iai fa atonu wai fa apoto ai tatou I le ame o tonu. And there is a last part of that verse. It says e tāpena ai I tatou mō ngā luenga lelei. Amen. So upstanding, please, church, while we're playing this song, let's give it all our fa'aloalo to the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Faiane sau te talo ile atua. Hallelujah. Continue to praise, continue to connect to His Spirit. Hallelujah. Vala watu malianganga fa'aloalo lava le sunga le fa'awhiangainga tama le fale po le tatu tama fa'aleanganga Pastor Mikaere le Pureta ia o ia lea o le awhai ma tau fonga tau muli moli o le awhionga le atua ia po se upu whaamalosi mo I tātou le nei tai au anga le leile atua I lau whaafafonga se tātou a inga I kānesia. Pena lo tangata le upo le tua.
e se malia mai ai se si o lima Whaftaita malia taia Mātou a watu ia te oele tua le taulanga o whaaftai a wao le whai le vi inga o le awa lea ia te oe Mātou whapeifo le tua Fioia oi lo ngofua i mamalu le nei tai au Mātou whala ei oe Mātou pese le tua i lo lei malo matau tia Whaaftai tele i o manuia Whaaftai lo wanga le lei Loa lofa muti muti vale ma loa lofa tumoa Whaaftai au whamanuia Ia oe le tua Whaaftai anganga pa ia le tai au Whaaftai e sui le ngā luenga mai aea ma le ato o toa Ma e whaia mo i mātou Ame se taulanga pati le tua le tai au E lala mai le mamalo le tua Whaaftai tātou worship team Lala mai le mamalo le tua le tai au Malole fai taulanga i le tua nei tai au. Mele aves taulanga pate vi ele li. E mo mua ona whaftai atu tātou mawhtanga nei tai au ona ole lau susu mai ma tala mai au tātou fai tapo inga i le tua ma si itia le tua nei tai au o le atu hoi wha malo i tātou au fai pese sunga taitai ma le lato au tau ono ngā luenga whita ia ele whai ngofie whai ngā luenga whanau ia e whaftai o lo o ave le lato wha mua o lo o whaalu lo lato taimi ia wā ia vi inga o le tua i sos taimi tātou te o mai ai to tono nei malu malu e whalau tele atu le lima whatalofa i le tino keriso ia o lo o mai moa mai lunga o penga te whailangi ma whai sauninga whaatasi mai tātou. E mele te aves pati pati mo le ainga o le tua. E ile tali tonunga o naua e manuia le nei aso. I le upua o oina le tua. E maise o lo iai to tono le mamalu o le tua. Ia o le ale umi se whamalosi mo tātou. O le mesilio na tāua ia e fo'i wa iai se mea o ngā mai la fionga le tua. Ia e tātou te o mai tātou lewa yaso. Amen. Mi ia le li, aftai atu fo'i mātua o no le tuina mai o whanau mo le aonga sā. Ia te le lava le aonga o le tuina mai o whanau tātua aonga sā. Ia o le whaalongo soo. O nai whanau ma le ao au ina le leio i lātou. Ia e au ngā lea mō lātou le numanai. Ia le li, tai atu fo i tātou mātua, ia o no le
tātou, ma le a o ino i lātou i ala o le li, ia ao mai fo i le whale o le atua, ia e iloa i le tama ma le teine, le tū, ma le anga, ma le savali e tau na iai, e ia le ali, o le mua te Salonia, lom taup mua, au lon fai poe lima, ia o ina leo le a maua i se tātou wha malosi le nei aso. E on tātou iai le anavatau o le nei masina, o le mana e manu malo ai, o le malosi anga o le atua e mawhai ei ona e tu mau, mawhai ei ona wha mau saliina, ma mawaa o e tātou fōlaunga, ina ia aua ne i tai anō fie i tātou i lui tau o tātou savalinga. Awane iai se mea whaia ina i tātou. Awane iai se mea e tau te wateva i tātou fōlaunga. I ia lea tua. O le mana lava leo lea tua. Matango fie fo i moli mau le asu. Amene. I ia lea li. O le wha maoni nao lea tua. O le mana le nao lea tua. O leo leo ina i tātou. I aso uma. O tātou leo leo ma moe le lei oai. O Yesu lo tātou leo leo ma moe le lei. Mai e le tuli moe o ia e le moe lava. O ia e leo leo ia te i tātou lu fafo ma le tātou lu fali. E o i lau nofo, o lau savali, o lau ta oto. I ia le li. O ia o leo leo mai ia te i tātou. Amen. Wa ia i lau tusima. Amene. Mai le fionga le tua a wae le i o atu lama tautala le leia te o tau na o le upu. A o le mana, ma le anganga pa ia, a toa ma le mautino lava. Ina ua o tau i loa lama tau a mio ono o tau, a o matou iai ma o tau. For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. Amen. Manuia le tua I lau whaafonga nei tae au ta mā. Mātou whaitawina le tua lau a fionga male manino. Mātou whaitawina male malamalama. Mātou whaalongo fo I le tua I le na o le upu. A o le upu o iai le mana e wheliua ina I o mātou tangata. Ma whaasa o loto ina I mātou le li I mai le amo le polonga. Le nei tae au. A vea lau upu mātou whaalongo. Talia I o mātou loto. Ina ia whaamalosia pēr I mātou o mātou tāmo mo e I lau wala aunga ta mā. Whamanuia I sio mātou ainga. E maisio le ainga o le tua. Ono o Yesu le lei wa mātou wole ma wala au atua I nei. Amene. Amene. O le mana e manu malo ai. That is our theme for this month. O le tātou autuna nei masina. The power to prevail. As you heard this morning, so much from the word of God and all the testimony. Amen. That reveals to us and show us how much power from God for us to what? Embrace, to win, to prevail. Amen. To go against the enemy, to go against the works of darkness. Amen. O le mana leo le tua, o lo umawhai e on tātou wa. Malolosi pea, o lo e susu mai ai pea. A foi ele malamalama lo tua o I lau savalinga. Ele malamalama le whaiwhi au le mea nai kou frua I lau ainga. Ai o te tau lau ainga I le tae au nei, e tasi le malamalama I a te oe malau whaafita auli o le atua lea. Lea na whai mai el tangata o Paulo le kalesia te Salonia, ma tau te le I o atu I a te o tau te Salonia na o le upu. I ia le li, o le whamalosi foi lea ma le aungani le apostolu, ina ia wheliua ina tangata te Salonia. Ina I mawhai ona, whaasalo toina mai la tau I mea lo saisaitia ai la tau.
Vi ia le ali. Ina ia aua na i masani le latou whaalongo e whaitau. A ia latou i loa o le upu o loo iai le mana. O le upu o loo whaia o ngaina e le anganga pa ia o le atua. Amen. Oi ai. Vi ia le atua. O le mana la leo le atua. Le e tau mawhai, le au whainga luenga ma tātou I taimi uma. Ina ia ngoto unga I o tātou tangata. Ina ia tātou mauti noa. Mana ia I o le upunga e whaonga e Paulo. Male mauti noa. Vi ia le li. Ele ngata, ele na o le upu, a o le mana, male anganga pa ia, a toa male mauti noa. O lo I loa le leilea, o le te savali o lo iai le mana o le atua ia te oi. E te tautala o le aluatu le mana o le atua I tangata. I ia le li, e te moli mau o lo iai le mamalu o le atua I lunga ia te oi. E te tatalo I totono o lo ainga, o lo ufitia lo ainga I lea. Le mana o le atua. Amen. O le mana leo le atua I le mawhai e o se mea le neila lo langi. Ona manu ma lo ia te oi. O le alava. I ia le li. This is the power of God or the authority from God for us to prevail. Nothing will change or overcome us. Amen. No matter what. O le ale malosi, le alo whaalongo atu le avelo lo solo. Amen. Le alo whaalongo atu le ale lava lo onosai. Ai mauti no le ia te oile mana leo le tua. E te tua I le upu le tua. Ma e tautala I le upu le tua. I lou mauti noa. E te manu malo le angawa umona manu malo ke riso mo I tato. Amen. Hallelujah. And sometimes, this is how God take us through process. Tele yo mem fayon fasavalia I tato ele atua. A tonu ele fetau I lo mafau. Ai fina ngalo le atua ina ia. E loa ile mata utia o lona mana. Amen. Until you get to that point of life, or even a testimony today. Amen. Ia le atua. A tonu le te alala mai, le te malosi, a tonu whapei folo mafau. O ia mafiko ai masika avale o kele ila. Talavou. Amen. The assurance, that's the word in there. Ia le li. E whatau nuu le atua process o tātou tangata. Langa ile tai me fefeke e tau au o whaife au. Amen. Mawhai e al whaife au I lona poto malona atamai. E whai tai me mita ile tama ma le teine whapeanga ia ele o ia te ia le oti. E ngalo ia te ia e le aso e o ma ia le oti. Amen. Ia le atua. Ai whaongala e le atua au wala ia. E whaui ai tātou. Ina ia toi tau la ia tua I tātou wa ai ate ia lea I o lea tua lea ia lea. Le mana. Le ale pese le tātou pe pese ai. E pule au lea tua. Le malosi le nai ate oe. Le malosi le wau mai e lea tua ia te I tātou. O le malosi mai le li. Ia le li. A fuyang whapeo se malosi e. A tau sifale o loa e. Amen. Ai whaftai le tua, o lona mana lea. Tutusa I le malosi e watu I a te oe, au mai a te I tātou uma. Leo o tātou manu malo ai, I ia le li. And sometimes, until we get to that point, whatoa tātou I loa le matau tia o le tua, ina ua whaasauina mai oe le tua. Ina ua lavea ina oe le tua. Amene. Leo tātou wawa ai le tele o meo nei soifuanga. Pei ona moli maule nei tai au. E le malamalama le whaife au le mea ngai eilo ai. E le malamalama lu ainga le mea kou frua ele si ainga. A o le mana leo le atua a tātou o mai whaatasi ma le mauti noa. Ona tātou wālea. Ona tātou manu malo lea. Ona mawhai le tātou ona overcome.
Po le ale matau tio le mea mwhai ona. Mwhai aunga e savali ai totonu. Ma lou mautinoa. O lo o iai le atua o lo o tū whaatasi maoi. Amen. I ia le ali. Tonu foi sai whalongolongo le moli mau al tina le tai au. Pa tato umai. We all have different levels of faith. Amen. A o le taimia e te mauti noa I lo mawhauwhau. O lo ia te oe le mana lea mai le atua tātou te manu mālo ai. E leise mea toi whaalawe lawe ina oi. Amen. E leise mea toi whaalawe lawe I lo mawhauwhau. O ia te oe lea mauti noa ato o toa. I ia lea li. Ia pei au na moli mauti na. E le whaingo fia kako savalinga I le. Lima tau sanga talu ai au tātou whea ngai ma le. Whamai. I ia le li. Ai a tātou mauti noa. Tātou te le o tau matangata. A o ali isili. Ma whai pule, ma nganga leanga, ma mea umalawa I le vani monimo. Amene. E le eila se mea. Pa me lola ia upol tātou pesi. E le aise whaasanga tau mai a te oi. Amene. Leanga o le e whaamalu malu le a ao le atua I lunga I te oi. Whai mai e pule ao le atua I mea uma. Amene. Te savali e te lea whaina. E te ui to tono whainga tai, te sau I whafo I lea, manu mā lo le atua. Amen. Ia le li. O le wha moe a tō leo le apostolo. Leanga pe ua mā sani I whaalonga o le kalesia. Amen. O le wha mā losi fo I lea mo le tātou mafutanga le nei aso. Aua nei taun tātou whaalonga o le upu a le atua. A ia e mauti noa I lo loto. O le upu e le na o le upu. O le upu o lo iai le mana. Male anganga pa ia o le atua. Tātou te manu mālo ai. Amen. If you struggle in life, go to the Word of God. Amen. Whatever you need in life, go to the Word of God. I ia le atua wha malo longa, mea uma so se mana onga I te mana oai. Go to the Word of God. Amen. Ahui le sa tātou wa oina. So se te me te whai tau e le upo le atua o loo, tala noa mai le atua I te oi. Every time you read the Word of God, God is speaking directly to you. And the moment you read it over and over again, that word will dig deeper into your heart, into your spirit. And the Holy Spirit of God will remind you when you're down, when you fall. Amen. When you go to the wrong ground, when you follow the wrong friends, and the Holy Spirit, hey, stop. Go back to my good friends. Amen. But only if you love reading the Word of God. Amen. Fai tātou tangata e fia fai tau. Whaalongo I le upua le atua. Wai ai. Amen. For our gospel did not come to you in word only, but also in power. E le isuia la tangata ia ono se isi mea, au lea, o le mana o lo I totonu o le upu. Amene. E le tau talafua la ua apostolo na o le upu. Ai o lo aluatu male mana, e whapena uma lava ia, o I lava au na e tau talangia le upu o le atua, a alu le upu e le ise mana. Amene. Ele o iai le ngaluenga le ngangpa ia. Ele aisea whelua ina I o langa o tangata. I ia le li. And in the Holy Spirit and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. Wai ai. Mana ia a. E tā ua le amio a. Amen. Fai lau tua oi. E tā ua foi le amio li usu. E le tala noa le mana ai le amio a tā ua. Mai lai o tala l'apostolo. Ina ua utou I loa lama tau amio.
ona o outou, a o mātou iai ma outou. Praise the Lord. Po le ale iai o le mana i le upu. Whaau unga i le upu. Whaau unga i la unga i whaife au. Ai a lei ma le manong le le amio i whaife au. Ameni. E le mawhai ona wheliwa ina tangata. Ameni. E le mawhai ona tō sina mai anganga. Vi ia le tua. Ai a le lei lo fa so le upo le tua lo ia le mana o le tua ma le anganga o le tua na te fa atoa lana ngaluenga. Le lei malka mio. Seki fai mai lo maltanga te sol. O kwa le lei al tama le ali. Elena o le upu. A o le upu ma le amio. E lo tua o Elena o le upu le usu. A o le upu ma le amio. Amene. Vi ia le ali. Au i mātou o mātou tala i atu ia ke riso na whaasata roina. O le mea e tausua ia i utaia ma le valea ia eleni. A whongala i upo le apostolo. Ai peitai o e ua vala awina. Pelo tua oi, ua vala awina tātou. O i utaia a toa ma eleni, ua whai ma ke riso, ma mana o le atua, ma poto o le atua ia te ilatou. A wao le valea o le atua, e sili lona poto i tangata. O le vai foi o le atua, e sili lona malosi i tangata. Amene. Vi ia le ali. A tonu el te me te moli maua toi se tangata, a e pi whaale ango mai a te oi. A tonu e wawa ai mai tangata wa sui la wa mio, o lo e savali le ami o tonu a le atua, ma lo mauti noa, o le ua ia te oi le mana o le atua, o le mea valea il wa ai al tangata e le wha atua tua. I ia le atua. A o oe le tangata wha atua tua. A o le mana ia te ila tau o e wha atua tua. Pe a amu la tangata ia te oi. Tali tonu pe o lo ia te oi lea. Le mana o le atua. Amene. Vi ia le ali. Ave se pate vi ia le atua. Praise the Lord. Mai le mau mulmuli leo tātou te lo malia ia o le la umal tātou la unga o e fia. Amene. El te loa le so se taimi ai wawa ai le upo le atua. O se lua au wala e sau wai le upo le atua. O le liu tino tangata mai o le upo le atua. Ma le upu fetalaia le atua. Ka e fia la e kusi la. Amen. I ia le atua. Tal tonu na liu tino tangata le upu, le loko. Amen. Ma le upu fetalaia le atua. Amen. So se kai mea lai ke fia e tusi le upu le atua. Le anga o le upu le atua nga tusia ai. E le au apostolo. Ma le au profeta. I ia le li. Leua tu lima mai mo tātou. A wal tātou ngā luenga whaaula. Amen. O le winga lau tala. So se teime wawa ai e le upua le atua ma tā pena se whaala i au mo tātou. E tele ngale umanga ka whai se tā penanga. E malingi lo i mata. E o mai le salamo. E o mai lo mawhau ma lo uloto le mata au tia o le atua. I lona alofa muti vale. Ma lona alofa tunua. O le wha umatia i tātou wao tātou o tangata angsala. Amene. A lewa ia au mai mo i tātou lona manu. Ina ia mawhai e ona tātou manu mā lo. Upule na tāo le whaia o ngai au nei. Manu mā lo ai. Ai. Amene. O manu mā lo na manu mā lo i ke riso i lungo o sātauro. Na ia manu mā loa ai. Mo i tātou le tangata angasala. E pere lua whai upo iwa. A ua tātou i loa o ia o le na wha maua laloina.
te isi angelu o Yesu lea ua whaapaleina i mamalu malevi inga ona o le ti ngā o le oti. Ina ia o ia te ia le oti ona o tangata uma i le alofa tu noa o le tua. Amene. Vi ia le li. Ele ti servinga Yesu le oti. Amene. Ele ti servinga Yesu le sau le liu tino tangata mai. Aua, whaatau nuu fuafuanga ma por kalame a le tua. Ono le sila mai a le tua ia te oema. Amene. Ina ia tātou maua, lo tātou so otanga ma le tua. Amen. Vi ia le li. O oela stanga te lofa ia Yesu. Aia. Do you love Jesus? Do you love Jesus? Oh. So how much time do you pray? So is that true? Lofa ya Yesu e tele tatalo le aso ato. Amen. So stangata ya lofa ile atua. E fia e tala noa ile atua. E fia e mafuta ile atua. E fia e fesili ile atua. Amen. Mea uma e ave ile atua. Poro kalame o fuafuanga i totono le ainga e fesili ile atua. Ah. I ia leli. Amu ia i tātou. Na tā pena ele atua lona atali. E sui tu langa mo oema. Ma ia saua. Wha mawinga i lungo le sātau. Le mana. E tele whai whiau la unga ia. Mana o le sātau. Le whi au o le sātau. Le mana o le tala le lei. E o mea ala le teimin nei. O le atua, o lo iai le mana, leo o tātou manu māloa ia iai. O le atua o ananafi, o le aso, e o lava i le whaavavau. E le suia le atua. Amene, vi ia le atua, ave se pate vi ia le li. O le tātou la ungana le yasu, wai fia. Amene. So ele na ole upu ole upu o lo iai lea. O lo iai le mana o le atua. O lo iai le anganga o le atua. Amene. Lea lai ta oto le sa tauro. Le tali o mea lava. O lo whaasavalia i tātou. Leo tātou wawa ai le nevai tau. Wa matona whaatau nuinga. Waloanga ma perfetanga o tuspa ia. Amen. E o la le atu atu vale ma le fefe I loto tangata. E ngalo I tangata. O le ua amata ona whaatau nuu polo kalame a le atua. Na ia valo ia mai le au apostolo ma le au perfeta. Amen. A ia mantua me mulmuli. O le ua aoa o mai le upu a le atua mo I tātou. O ia o Yesu ke riso. Lea na sui tūlanga. Ma wha ofuina I tātou I lona matango fie ma lona mamalu. A o le mana o le atua o lo ilunga ia te oi. Amene. Vi ia le ali. Mai le lua kornito e valu feu po iwa. A wawau tau I loa le alofa tu noa o lo tātou a li o Yesu ke riso. Sata mau a inga ia. Listen well. Uma lo tātou mau lea. Uma upu a le atua. Catch this. Ke wa imisia se mea. A ia awana imisi le mea lea. Sata mau a inga ia, a ua wha mativa ina ona o tau. Ina ia ta mau a inga ina o tau, I lona mativa. Amen. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though he was rich, yet for your sakes he became poor. Wha matanga ina, wha puapua ngatia ina. Whaamativaina ona oe ma. Amen. So that by his poverty, he could make you rich. Whaamativaina o ia, ina ia tamau a inga oe. Ina ia whaea ina I tātou. Amen.
ina ia aua nei toi polonga I tātou. I ia le tua. Le ua. If we see on the cross of Jesus, nga whaia ia le tua lea, le suinga matautia. Amen. There was a divine exchange on the cross. Le ua. Whaamativaina, whaapuapua ngātiaina, ina ia manuia I tāua. Ina ia maua I tātou le ola. Ina ia maua I tātou le manuia. I ia le li, o loo I le mana lao le atua lea. Le manuia. Amene. Na maliu o ia ina ia ola I tāua. I ia le li, o le whaamoe na saua Yesu, ina ia maua I tāua le ola. Jesus came so we can live. Hallelujah. Na vavai e se ina o ia mailona tama. Remember the Trinity of God. I ia le atua. Le tāwhatolo le ainga atua. Ma ina vavai e se ina o ia ina ia. Toi avatu I tātou I le atua. Amen. He was torn away from God so that we can be brought to God. Amen. Na ngasala o ia ina ia maua e tātou lana ami o tonu. He was sin and he became sin so that we can make righteousness. Ia le li. Hallelujah. He took our place here on earth to give us place with him in heaven. Na sa we suil tātou tūlanga I lungo o whunga ele ina ia maua so tātou awanoa I whea le mālo le langi. Amen. You see the divine exchange? O e wawai le suinga mawa e na whaia le atua mo tātou. And that is the power of God for us to prevail. Amen. He became poor so that we can be make rich. He took our place here on earth to give us place with him in heaven. And he became what we were so we can share in him who he is. Amen. Sui tulanga. Le aise meo ia te tātou ane sau o ia male mana. Amen. The Son of Man became a son of man so that sons of men become sons of God. Avea o ia matali o le atua. Ina ia avea tali ia tangata matali o le atua. Amen. Hallelujah. Matautia. So ele te tauon tātou toe whaia ina. Ele te tauon tātou toe solomuli se mea. Ele te tauon tātou toe whaavaivai. Ele o se taimi tātou te toe whaapalapala ai. Amene. Ele o se taimi o mai ele musuai a te tātou leanga ua uma ona tuuina ele atua lea. Le mana malona nganga pa ia ilunga o lana e kalesia. Hallelujah. Amen. Leo wa o ina I tātou. Le mana leo le atua. Tātou te manu malo ai. E aia te oele mautino. O lana upu. O lo o iai le mana. Mo ini o fonga le tai au. Fai atu sau whaafutai le atua. Or maybe we ask God for forgiveness. Hallelujah. My team. Maua nei taimi. So atu lo loto ia tama. O amea uma. O le nei tausanga. O tato folau mai. Leo wa tato savalia le afa muli muli o le nei tausanga. O le fesili mo oe lo a ingal tai au nei. O a mai oe. And let's be real. Tato fa maoni le atua tai au nei. Ma tato fa pe atu. Le atua fa mangalo mai au. O amea uma le lii na o le fa maoni ai. O amea uma le atua na o le manu malo ai o no lo le mautinoa. Au le nei tai au tama whaafetai lo wha manatu mai e ala I lau tuspa ia. Le atua le nei tai au tuina atu lau e kalesia. Au mātou wha longo le atua I lau whetalai mai mo I mātou.
Whaftai tele anganga pa ia e te wha atoa le ngā luenga le ato toa al tangata. Taila upu o avanoa pea mo I mātou. Amen. Na ia mātou whai tau malama ma whaatino le tua le mea o e finangalo iai. Na ia aua ne misi le mātou avanoa e peo no mātou whalongo. Whaamatiwa ina o ia ina ia tamau a inga I mātou tamau. Anga sala o ia ina ia maua I mātou la wami o tonu. A vea o ia mata li o tangata ina ia whai mātou mata li o oele tua. Tamal nei tae au, liu alo mai au fofoma, I lungo o lau whanau. Te talo le tua whamanuia I lau e kalesia. Wala oe te malama I le ainga lea, ma le ainga. Le tangata malana savalinga. Al mātou ta talo ta mal nei tae au. Whamangalo I mātou. Whafou mātou savali. Whafou o mātou manatu. Whafou o mātou langona. E ala le atua le mātou whaitauina o lau upu. E ao mai aia te I mātou tamā. Whamanuia le atua I ainga o mātou I kalesia o mātou le mafuta le nei tae au. E lava se meo iai la tau, mātou valavala ai mal tinai alaina. E mai se foi le atua, tinai a penina, ma le tarainga ia le au, mātou le mafuta. Kate mafia, mai se le atua, nisio le mātou I kalesia. Ia iai le atua lo wanga le lei, pui atu I la tau le atua. Ta mā le tae au, mātou sauni, mātou toe fo'i o mātou ainga. O le mātou whaaftai lea, o le mātou taulanga lea ia te oele nei aso. Mātou te siiti ai oe le mātou atu. Lau whaamalolonga awane I mawai le atua I lungo a inga taitasi. Mātou mātua mātutua o whanau, ai mātou taitoa tasi leli. Fōa I pea le mālosi le atua, mātou te au auna atua ia te oe. Whamanuia le atua I le ainga o le whatuatua I so sei tulangi. O lo vivi I matapu wa I atu I ate oe. Ia iai le atua lo wanga le lei. Tu mau atu I ate oe le atua lo viinga. Nei masa umai o oe le whaavavau e whaavavau lava. Alalanga whaatasi le whanau le atua. Amen. Le au sotu tātou pese lea. Whai matau tinonga I ate oe le tai au. Ia o na tātou maloloa I lea lofo le ria. Let's continue to worship God. Give it back to the Lord.
male i tai au. Mātou whaftai le tua o whaiwina le tua mātou tapo inga. Whanga i tio mātou loto le tua o no lo whamanatu e ala i la wafionga tamā. A wao le sulu le i o mātou vae ma le malamalama i o mātou wala. E tapasai ngā i no mātou wola whaatua tua. Mātou whaftai lea i a te oe le tua. Mea uma lava le tua o le vi inga o le mamalu ma le matangofi. Mātou te whaafoi atu i a te oe le nei tai au. Tu mau mai au manuia i lunga o lo a inga i kalesia. Nei maso mai o i le whaavavau e whaavavau lava. Alalanga whaatasi le whanau le tua. Amene, ma amene, ma amene. 1, 2, 3. God be the glory.